السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mungu na mnusuru, amhafadhi, amtukuze, amjalie nyinke miongoni mwa watu wasulifu wahe duniani vani na rahim rejea ikamba aturika ya radhi rike miongoni mwa watu wasulifu mepevo yahe biidhnillah. Fahamat حفظه الله أحمد عبد الله محمد سامي نجوكر إليك لما hadani nga mjuzi diusami wakati ambaye ukaya nga hadisi nanyi harumu saa 6 walakini nizo mwanadamu yanzao nizo mbuyanzao izatosha ndizo mbuyanzao ni mweshilezi ne waja ukaya ngasi harumu atanga Mwenyezi Mungu tu warehemu wananyasi kaundu wa fariki Mwenyezi Mungu arhentinamo rido waishelea hawo mbele ya dua iyo kaitutongezekana bakaya ngasi harumu atanga ikekaritanga uharumwa zenzia za maisha ya walonamu ukanga joka ya eni afariki baadhi ya hao wehanti wana na ihamu ya hao au Yesu ya hao nukaya wakae na maisha bora abunge ngariomba Mungu ike ngati mwengoni mwa watangao harumenti ya hatu ili wana maatima waji wahunde maisha bora husonire ndao insha Allah uruwalu harumwa zimanga uruwalu harumwa inti hatu ya Komoro wananga ukaya kijaka na bijia ukaya ni dazi harumwa wakati hamadaun ni aminyoka yanga mwengoni mwa uruwalu harumwa wana ngandora fanye mahamita ngonda mahasita ya wana neazi iliyo honti juu kabla ya unjia uharuma umusonifu wasababisha ike ni hadisi uskwalelo luhanzana miye uanguikao nduiwaudhio au nduiwaudhio umtilwa shivani wa mheshimiwa rais mdhamani Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ruwangu wa sharia rimafanya sharia ruwangu wa udai haki ruwangu bahi hamandami nitahi tafadhali raundu wakati unurichililie mahakama ya uyafungia na Ahmed Abdullah Muhammad Sambi
tikaanza jeleze ukaya wa Komoro wonsi watanabahi na wakubali ya ukaya Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ngudhulumiho haukaya katina ya renda ya utongeza ike ya tilashibani wandu wakauzetuhumu wa imma raundo wakatikao bala wa ushahidi wa heza dhumani wa urendo Ahmed Abdullah Muhammad Sambi zalawana ni mshawiri wirambao conseiller wa raisi ya jihansi Azali Asumani ya ukaya edhumuni ndo humdhulumu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi njomba sechani buzonsi zichilie ndongo za mahakama ya virinai zichilie ndongo za artikli ukaikaulazimu artikli jao hokaya zikweli ziwenuha ya ukaya Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ikatsina ya renda ikatsina ukaya ngwanzi wanoa Komori ni zao kudi wandu wanu ikaundu wa msiha njomo shelezi za ukaya le 6 juillet 2014 uharuma e place ya independence ya Komori baada ikiliru imaafali ya hisa kabla ni ya kwanisa Ahmed Abdullah humjia wandu wazijua ka Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hanjia uharumeshi wanzi baada hapo roha wajua kai Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hasibu nti haruma e tribune officielle iraisi mzamani ikililudhani ni habirilia ya parambwani hamaka jakaya bando wanu balisa utukivu ubenuha na mbu ya ubenu utukivuo hahu mdindita ukaya mtapirizo yuparwa humedi msaidi wakati yaho jiwa yamba ukaya kazi na ubuliwa zende namna inu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi yafanye trouble public bawa Komori wa muheziza Ahmed Abdullah Muhammad Sambi kinyume ya muheziza ikililudhani ngono kaya ikazi jaza ukaya watie Ahmed Abdullah Muhammad Sambi prison ngwajo mtia hizo zilawa harumo hanyo ya humedi msaidi wakati akawaziri abudu ndaba hanu litinrizo la lisa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ya kahuja wakati mlonumo wa Azali Asumani abuke hawanzani kemfubi harumali kalima linu njohutajia imafanya sharia ne madai haki numarania richililie lingohi ya ukaya mahakama ya virinai balawa puza artikli kadha balela foti ya avoka kadha awila foti ya parti kadha hokaya kabati nzia za kimahakama zijoto ubira haruma bahali ikao kabati mashakili kabati mngu ya uwa kabati mngu ya dea kabati mngu ya araba shayi asba ya hizo zonti pia dukai manada mwanziwa dukai manada mhachoka izingiri engeka jakaya gamatwa kwa jejo kangova mawasi hamane hili naonesa maulu yoharma e par Facebook yangu oskwalilo tita e sharp ya dawla ya haki okaya miti rumi haku okaya inrongo tsinde leva umwea vaya enrongo ndezilo niani me mwanadamu ifaliki ya he mwanadamu abungi e sharto keja tsongeza ukaeka njeti ya balamiti mwana wa dawla ya haki wa imma imana naiti ya lelongi unafasiri tianzi haya ukaya bangu ngarendao bangu ikaritsuhen sinditi uzisa imana hindi rendao ye mana hindini ritsohen chibitanzi ukaya ye vanuze ndongozi nuritsozi kafanya ritsoka uzifanya hasaba budazini ngari participeu car tu participes. Pourquoi? On a fait ça, on a fait tout ça pour ça.
on a consacré 5 années de lutte pour arriver à cela. Garinda Karsumela. Kabla ni wajau ngamjamba ukaya msibamu haukaya ukomori kuna parolawa na kana uparo kubali ukaya ngarinda unai ukaya hayi mnu yavumiziwa yeto tsobamio rirendeha japuzio la anniversaire wakomori wavuzia ochochochocho wavuzia ochochochocho wavuzia ochochochocho pa lipasua wakati ushombu harenge zemimbari zinu hamba ukayaba mimu mwana nalelwa mitsilelwa nwanzaya anfikiru kabese komori kabati services za adasi kabati maison d'accueil idingo ulela wana wawana nsu abinukangi wana wabandonewa watulelwa noa wazaya kabati mlu ya tulelwa waima hutuishambulia jevamia de ya fevehe hela toka hanza abia miukaya mitsilelwa aminga mina malezi libanu kabati utina malezi Harunka di wa kisiasa mrukatsu shinda ya rambua uangua siasa umahala wanzo wene. Fandu wazaya ngarendao karitsuhen. Hafubisa kwa ramaza nongozinu amjojinudisa na meukaya ye opposition yi échoue. Ye opposition yi échoue. Na minga peze zemo ya uka ye opposition yi échoue. Ngamtendo njuzise ni wauzise ukanga mrongozo uwangu watona mashishio mtendo ndongozi uwangu watona mato ni onese uwangu watona mashishio ya ukaya haruansi eshikao para voti mishinti iyo constitution iyo constitution yeko para voti hasababu ya he constitution iyo he eliminele wao uonde raisi wa he daula au wanduwa kubali ya constitution ya hanse raisi wa he daula wanduwa kubali wajau ni raisi wa he daula sikanzana ndoka ya mavamana wa he bwana inu ikao ngwajua de A à Z zimbwana zinu raunda vala honravana ngwajua siasa rahana kikonko haruma ngwana inu wakati morambia ukaya mimi ntsukubali azali asumani ukaya yedi rais wa hedaula ikali mandai ntsukubali azali asumani ukaya rais wa hedaula njaba ntsonza azali asumani hokantsumyenga Nsu hanza ze fikira za azali asumani hukanga zendao kinyume neti ya hatu gendao kinyume ni sharia shahatu shahenti ya hatu ya salam mahamitanu ya kamili lejingo rakubezi ziwa siwatiti ndalini azali asumani tinera isu hatu ze fikira zahe karitu kubali ze asisi karitu kubali ze dialogue karitu kubali ze election Kokaya azali asumani est illégitime. Azali asumani est illégitime. Abo karitu kubali nane zijula wana na azali asumani. Wakomori weni waniso yiva ukaya lelo hamani hiliza mbao urenga ayanzi ndiyo na rongonda. Ngiona rongonda ngiona kuirenga hasababu demokrasi na uhandu hendo harumwe masanduku ya voti. Iyo iwa ya nozi nji henda harumwe masanduku ya voti haini wanzo endevu harumwa voti. Hukawela di mukenge na mali, yula di mukenge na wanu, yula di mukenge na falsafa nge na uwezo wa hende saiti. Yole yuko msada biisha ya miukaya nga mitayari wa henda harumwa voti.
ngabo ya ukaya bafanyishie kudeta ekazi nukazitumkinishiha ya ukaya bake demokrasi ya uruhusu wandu ende haruma mbwana sala ekaizo kazitu parihana yohanza ukaya wandu wasise wandu mabareni marania wasio pare mabareni wakombowe etia yuhanzo kawanua siswandoma vareni izo ikao zonti pia imadhuamana wa hiyo opposition waonao kabati nzia ya huenda haruma wote uka Azali Assoumani habaza hayi nzia yonti pia yukaya wandu wende haruma wote izao haki kabati nzia so nizo wakuwa kabati nzia ya ukaya wangu wafanye mapinduzi ukaya wangu kwati hamande zeti za wonzi kao imachama ya kisiasa yujo ukaya mkinishi ukaya ngwaona msizi wa saidi yao risasi ili warenge pouvoir au ike wangu wasisi wangu monti waona ukaya kwatu shinda wasisi wangu nziani okako wasisi wangu nziani wajau nganzo mali nganzo melezo ya ushinda wa konvenke wangu waso kumabareni harumama hamitanu rikajuma hambiyoka ya Azali yeti mkati mgori tena zijaje lelo ike madhamana wahe opposition wajiwa nambe ukaka wati banu bobira ikati dukaya wanduendi harumwa voti ya salam kabati nzia yobira ikati dukaya wanduendi harumwa voti etamaindini ni mwanzo mwendi harumwa voti etamaindini mnikao watiti wa Komori ya ukaya mwenda harumwa voti ngamjoka usibume mtu amini ukaya mruhajo mparani mrego mfano wa mkata jungu mruhajo mparani na mwende ukani na mjeri na mbalema ajini mruya baleza na terifanya mkata jungu na we nyungu haiforoa ikata mbe nyungu haiforoa ila wala wangu wa ujenga voti zivire harumanti wala lulwa kwa wati mwambi ukanga mjori jerifanya mkati na we nyungu iforolwa isaiforolwa ibabuga mjoko ukubarukanga mwandu mwafanya mkati ike mushide mhure tondo ya mkati ya onne amonoka wo mruji hadao thumma mruji hadao emrutoka hamba ukayango duharuma voti yende ya shindani na Azali na Azali ze resulta zahe sahi hansi mrati jado ramba ukana renti fanatiki na renti jau baga geladi mori mwafronde rendo haruma ze voti mwafronde baya abonda burjo ema na hindini ekale loze voti zinunga zifanyishi hao abonde mna goma joka ulila yema neni nemna goma to ulila ze voti zitifanyiwa ni mrikao kati na haki yafanye ze voti hizo na minga mparo ngamparo msomaji wa he opposition large ikao mimi sifasiria ukaya haini mrujo para wangu wendi harmaze voti zinu uonde adui wahembwana ya adui ikao ya para ni Azali Assoumani maneka wangu wa harumangwana ikanga mhono we rumao mhono ntina ukahenda nena taishononi ngamjo wafanya hata ngume mhono wangu kanga mjoshi sha wakati njo hono juse gongo ngamjo jusa shijoka jumwe gongo yonda kwanza na beukaya ya adui ndio determine eshongwano wanzo wa rumiliana
hautolana zinafusi abuge Azali Assoumani kajashwa zisesa usalama ukaha haraya demokrasi kangu ufano demokrasi ya kofia ya sono usuwa wa sheshetwa shahi ahungu kana ujarambi ukaya na rendera guviane na Azali Assoumani haruma voti na siri jua ukaya Azali Assoumani dejange muhara ya ukaya ezibirao haruma ya Afrika ya ukaya yema madhamana wa jeshi warengao pouvoir harenge mwanahe hata kufuli utinaduka mwanzweni wanjie ndani hamru ikao hakaza hata uhura wameuka yamwe luwanjie na wengo monoka harenge na kufuli harenge na jau harenge na jau hatia wameuka yabo eloda balilinda welele lwa kuje maudu welele doktorama sherishi siri aminio ka Azali Assoumani ka tuwanyaezi ndaino ndoha kwa tuwanyaezi Azali Assoumani wa waniawe makomio ya hao ka wajuao kaya wareni nai warendao nai thumma warenda nai etiatu zenai warendi yao ziwakalantiza zikalantizo na hao zikalantizo wajuwa hao abunge tsuona wakati wajuwa umkono bana warengo wa huwa ndwaji wakazi izonda ustina thumma izonda ngamuzi sone suala ni mabao kanga maduha mwavoti baka bati kamna utombeti shesviti hazifanya juzi hazifanya jana hazifanya leo lelo kazi na ukiri ezi jo usogeze kele lelo kazi naka ukiri hindi ya alama mwone sawa komoruka kazi naka ukiri hindi ngeka ile kazi yake ngamjoka hunda matso nguli nje mwambi wa komorukanga dora lise azero abasanga njo harumo bwana ya uyandui ikao ndio Azali aihutajiao ngaritsa homsema parani bare ndiri kungu eshe ko harumaze vodi izori riziona ko matso ngamjoka hunda matso nje pare wa komori mwando ukaya na mreje jereli haruma jenje haruma zinjema kuke nsu aminukaya nga komori utum amini tena ni madhamana wahe opposition mlo na azma ya kwenda mwene mwari dikulize wakadumbili kanga mwenu mwambi wakaya mwri mwambi wakaya mli nga mwambi wakaya hoka mkubali mja mwri mwambi wakaya mli hoka kamti na mwahunda mrujoto wa mapesa ahe haukato wa mapesa ya parti hambango do harumaze voti za Azali Assoumani wa mrujokaya wadu ya jisusite auna mrinyike adamayo ne saukaya 2024 ekayende Azali hafanyezo ya mzao lijoka izonizo ya tufanya mrambi yezo njoka ufanywa wakati hiyo ekaka mnao jamritego na mriba egona loka yezo njoka urenda kamnao zamba basa siyo jamrambi yoka izo njoka urenda kamnao zamba basa bansu aminu kayaga mkomori ujomungani haruma mparo njupara haenda haruma bwana za kiahu mimi aminu kaya rikana bwana mbili rikana bwana za usalama nize bwana za kwenda kwa ruma ze masanduku ya voti rikana bwana za ukatili na nguo Azali afanyao ya roho hizo uyanzao ya fungao uyanzao ya rengao ishwanzao ishwatsohanzaro chio ihoni ho yara bene wa komori ka wandi ha mwemba na hiyo ekaimba na hiyo ketu shindwa abuna rilale riruwe ritihadai wa komori suara muda ba sangara jamii ya ukaya kati na haki ya organize voti zitoza haki rijoka kazi nako kaza haki rezizira ngwa basa sinjema kunjini shati jena kwa ukaenda kubali mwato we mali yende haruma voti yende yala semali ya bure redije riparo na ukaya abahangara nzore ni rendanisi nsu amini ya ukaya wa komori ngamreje hamara yasa ya ukawa komori ngwa jurejiwe niso namba bamu
kazitu katija husumuru ikati ndami Mungu wa daula ya haki na amini ni amini ya ukaya enzia kabati nzia ya bili ikati ukaya mjila nozibani au wangu wadaze hata heni wakati azali ya joka hanzazie ajiazie shaka bati zoka ya mungu ndo harama wodi wangu wajendo wambi kwa wadoka mbona nambi min mwambie nukaya ya opposition yona échec parce que eno ya hana ikaula mwike ya mboka ya opposition ndio bazima yona uzima ija haini baadhi za machama wajidika orezo ya hao baadhi za wangu ngabongwana za wana na azali asumani kununga huwa wanao no wangu wa hali madhoma na wasiasa wa hali ngabu wanzao sha ejenesi irenge ngabu wahilibisha huwa komori ukaya vanua baha watia mwone soni mfami kaungu wawishi raisi mheshimiwa futur president wa hesuluhu ya taifa banatuki ikaunga mshiao kwa maza intervention zahi ambao wabasa ukaya montingu paroi mashabali wanguato wangu hali uharumaya zinu mshiao kaya abasa katuvu wa azali ukaya azaliwe lesonaisha ngwa maraisi walo wajeo harumaya zinu pia warende na yenti inu ngela limon paroi mashabali waje ntu amini ukaya lechama la siasa la umenyarongo la atuki wilo chenga lijuwana na azali asumani nsuli ona ne mali na yoti madharau nsuli ona noamu ya uhima wa wanena mungu ikao wa komori rangu mahamita ya kamili kwa tina ushida wana shani kalima lokaya vanuna yula mweni joko uziharai azihara leo tengweni shabala utsidua zewaja ukaya mwadi ngoni yujoka utengweni mwadi ngoni yujoka utengweni na zehangu akashiruzi badili mwadi ngoni yujoka utengweni zambwa wanua tinzi wavasuwa akaka jezazu yoge oneso mfano ikao mwanzishi au ye president sikatujua ka mwanzishi au ka president yanzi hebaruwa mahamita ya kamili ya atunda jawabu na azali ya sumani ya zamba wayo kakajonda jawabu ya participe haruma ikao katika kuwa hatamba natija ikao yonti haruma imasharuti ikao yataba abjarahu wazo ya libishe uwana wa komori ya ukaya na mje rijeri komboe nsiri tuwanu waduhazi rinjesi mashababi tuami kasumani sonko abonge na sonko yonda ilaramba osu ekikomori asumani sonko ngena sonko okange na wangu nsu aminukanga na asumani sonko komori kabu usumani sonko komori ijoka katina hata pitusi katina asu ya hamba ukaya mujoka ushinda ya hadaye wangu hokange na mali ekakati na maarifa ya upara wangu sikiruka kabla ya upara wangu harumansi mruya wakhilibishe wadunge nzia ikao tsintia ikao ilalimwangu wedunga yuladi numru ya wambie aonesene idara mruya afanya hazi harumansi hiyo ili aonese ye competence ya onese izo ya afanya harumangu ejanibu ya enzi au ya hazi ya kanio ya itoe mfano wa komoro wa idungu shati ndo ukaya mrunge na vision politique oka vision politique mrudwa hii kopea mahala haumu hajumbiayo haifanyi la proposition chaque homme sur le terrain quand sur le terrain c'est pas pour faire sa promotion c'est pas pour faire une promotion ngela demwike ngabo ndongozi lo concret mruya zone sawa komori katazi muzi ndizo nafanya jana ndilo nifikirio katika waziri au tika directeur ibando wana shafiki rukaya ngomongoni mondu mfano na kanza none sokangi ngomongoni mwangu ka watia engwana inushonga wakati ka wa komori wandiso iva ya ukaya jauti jao ila limu vabirenje zino jine ya ukaya azali aroha manangari aminio kakana uroha hanzia za kimaswilaha amadha ligurumio guguru ila tumio ya remiliwa
ukuguru ndio mwana mwasani mfano wa handani mfano wa wili wa umenya rongo wakati kao antukiwa wae hafanya foto la ahe na ni mwana wa Azali Asumani ukaya ndae ekati ndae au ni mwana Azali Asumani wendo haruma voto ukawa ni majeur msujua ndi amwambia ukaya nifanyile promotion ya jeunesse au hafanya nadhari ya moyahe ukejeunesse nge mlinda ndae na fatihu almuradi halimaze rezo sosio haziti ukaya kandida na ngo yake ni mbaba wahu masudaha au wahe suluhu ya taifa au katika wakati aminukaya uharumwe Komoro ngabo mani ngakubaliwa kaya Komoro nge manaho kange dhulumishao na mdui dhulumu Azali Asumani ho hiyo ya ukaya wangu watangamihe opposition wangu wabongo wa opposition wendo kinyume niso Azali Asumani yafanyao ila limwike harumwe na inu wike wajibunda wazima shansi na ukubali ukaya lelo mheshimiwa gouverneur mzamani mwenye baraka sexuality nguto candidature na mungu opose Azali Asumani ya ukaya fulani kada nguto candidature na mungu opose Azali Asumani kwenda harumwa voti ya wangu ikawa wangu wao nsipia ni mwamba katukubali Azali Asumani ze video hizo yao katukubali Azali Asumani ukaya raisi na sisiri aminio ukaya voti zuparwa ni constitution zuparwa au zitiniwa zito ni raisi wa daula ngenga mwendao haruma constitution ikao kamje kubali ibadiliwa nga mwendao haruma raisi ikao kamje kubali ukaya raisi au tawala au na mrudi mrengezerezo sosio zino ndo kana baraka Mamio wa Komorukaya mnyenyekea Azali Asumani il est bel et bien le président des Comores. Na mrenge ze mikrozinu mheshimiwa gouverneur mzamani au mhafidhu mzamani mwenye baraka sexuali msomaji wa opposition bwana Razida no walo hamandani mwaka uzaba jana mrenge zerezo sosio mambiwa Komorukaya sami'na wa ta'na Azali Asumani ndo raisi wa Komori haripararo mavoti na mcherende kamna ujua mdaluka Azali eti raisi ya pare voti au ile lubesho eti ya zipara voti zipara wao ni constitution ikao kamje kubali ya Azali Asumani mrudi mlipare ala kulli hal mrudi mlipare madukaya na mjere ni hamavoti rikauli ya ukaya gamda ya ukaya ngari akisha harumu bwana ya adui hamada adui hata hai wakati Mwenyezi Mungu ya juri saidia arihunu harumu wakati amana ala kulli hal rionauka ya Afrika ilamha wanawahe Afrika walamha kwa tsuri ya riswasi ngwajikombo wao monokaya lilo wanawahe Afrika wakauhangu aridai yao mfano hao Kemiseba mfano hao Nataliamu ema efluya waki Afrika wendao haruma matengwe mahu na ukwati maraisi kwati shangwenda haruma matengwe mahu wakozi zao Afrika wenda hata warikozi zao yambo ukawa handa hori wawe magawa rande ukaya Azali Asumani ngari mkubaliyo kandae shaka watu utawale shawirika ukabati shawirika ati nilo ya ukaya wandu wendo haruma voti wende wajire kipilize si wakomoreka johamba ukaya endo vya mwanganu kanga hoshezi vido haruma Azali Asumani nga hoshezi vido eziripia hakanti izo ya tahao mutaho haini wakataju parwa Komori e communauté internationale wa ukubali ukaya Azali Asumani nge pouvoir nanga ho opposition wa opposeo sawa hata wadua dungana ndao nao hawa convaincre wende haruma voti ndao nao hende hawashindi hende Mwenyezi Mungu mumbaye au Mwenyezi Mungu mumbaye hedi e communauté internationale kwa nalo tsaho ka hamba Mungu wa mumbaye ngwajo hamba ukaya iyo kwa naunjia ukaye hamane hedi
msaidia ni uzanga inuti ilohuria katina besoin walo bonze wari komande na vanhu nunga ngarona oka izo wa komande wao ngari wonao izo watu go komande wao kwa tu komande abonge na mkera ni madhamana wahe opposition mimi izo nambia wa Komori msiwate haruma gori wa Komori na mwambie kweli thumma na mwambie kweli na mwapare mwambie ukaya azali asumanire raisi monsi mwambie ukaya baada ende raisi nguriparo haruma voti ngarendao na ngari mraswiri wa Komori ekangare haruma voti zinu ngari zikundrao haukaya ahundaha hundu au ngarizi unrao ukaya ngarelo ya hundu wana kodwelo ya ndise mtiribazize mtiritatazize mrambi ukaya abunda bonendao ngena rene kesho nishatsonga ikaye ni ifuare abundu bwane mnago majoka handisa imana to handisa waniri imana mtu Yusufu Muhammad bwana wayakubaluka ya kodonkodo kana ujua rambuka yana ritoba kivanu rambuka jana rambuka ngareno haruma usalama ngareno haruma voti za usalama hende harenge njemna rambuka ya mkomora rambuka ya wamndo yafunga mnambia hafaka mfungate na mjemna rambuka ya asha kerido mnutodo ndayo efungia yawe ya latanda ufungio au ndi ufisho na kera ngamjio upande wa hele chama la jua msurungo la jua shanga manzoni yeshele zize okaya ezavira ndezidi ngusomesa ezijao au ndezidi ngusomesa ezahaja isongeza mru ya jue ya eve umaha zili na 16 vahabiliwa zevoti za Kuvira baina ya Azali Asumani mwenye baraka mjofubisa hawao lisuala lijilia lichamala jua laukaya iwa nurajilia vanu ngarumolori Mzambu ndonga mrejira muda hapo ramuda monsi nda yabo 2016 lichamala jua wafanya katiba la hema sharti yaonesau ijoka sababu wanua dunge ika Azali Asumani au kama mwenye baraka mionano ya kwenda na huja hondani Ahmed hydrocarbure muonano wapenda na huja hema dhamana wa parti jua imadhamana wa bole wa parti jua wakajuma kwenda na huja hausaha wajue dobi wandu watoka mungu wandu wakubaliana ukayangarifanywe dekatibadinu lozima rivesheye emaraisi wanu waili emakandida wanu waili haili ujo kubalize kondisyon za hatu uoni lutoka uharumu wakati unu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hafadhahullah katibonti juu iharumanti jirani uharumu Afrika wanu wende kwa tuishiliana wana watu muhamba ukangarungo Azali wakawasama ngarungo mwenye baraka rungo Azali ngarungo mwenye baraka duwaza ya likatibadinu la veshewa wanu waili Hoveshwale katibali no wandu waili heri mru halirenge heri hono mili hakubali ukale le ngamita haki heza no mwamba vanu pia ngamita yara hardi wa anisa wangu kokaya kabati ya haraya sha waili wakubali ibakishia ya ukaya wanguwa watunde ye mru wangu kweli ukaenda mwejeni wakuza na moza de wala mwangu wa mdude Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hala yakaya ndugu yakahamba almuradi mtimani na mwafikiane mtimani na mwafikiane ndovi
rimdungao shamtimani yende hata yija ya ukaya wanduwe luwa finalize rishi ya ukaya ngavo bangu ya wandu warenga avion wenda nzuani ostadi ya Misiri wakahida wasinye na azali asuma baada zinu zafanyishi hawanza nende haraka uheshelezi za ezabira wanduwa tuzisoka ebiro nationali kambi na balu wakati rilo harumwe magunjilio hamedi hidrocarbure rinjia onoro hawanza wanduwa hunde consensus ya wanduwa mdungao ezila wao harumale gunjilio lilo tineza kahasuli nzuani izaka henda nzuani ni ukaenda ranzori ribunge azali zihisazi la ukaenda ribungo azali izo ni zaka henda nzuani na une biro nationali iyo tilizo ambao ukaenda ribungo azali asuma yende ijaba afrike wa avion biro nationali kami wandu wakawapuza wandu waili basi kamwe biro nationali ya puza uwame di hidrocarbure uo sikifarwata wandu wakawapuza oharuma wandu wakahenda nzuani rede nzuani resione emiji ya nzuani haruma 14 ikawa rifanya mahadisi yundi hokaya kwa jaka ujua position ya biro nationali shaizo wakahambiwa kaya ngaribungo azali asumani yundi hokaya c'était trop tard hokaya azali asumani hesa haundi hokaya hainstali yona ukonia ukaya biro nationali wakahanza wafanya unjilio odahoni Ahmed Abdullah Muhammad Sambi rinjia odahoni Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ritolo haizara tellement azali hesa hainstali wanzua horoha jeundi hokaya wala mheshimiwa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hamanipilewa ya ukaya ungao azali asumani na bala wakati renda nzuani rona na mheshimiwa gouverneur Salami rimone sa zengo zaritongeza renda haruma eleshesi wa shanzuani kwenda nra juwe namna wanzuani waliyo nezevoti basi yene ijauka yangari rohao ye jeudi kurejei Komoro tere wa message ya ukaya fundi ngurejei Komoro nguduka ukaya ubajanani ndaina mheshimiwa Metro Fahami Said Ibrahim waduka ukaya ubajanani wafanyishie manifestation si halisi bitere wa message sionesa mheshimiwa Ahmed El Barwani na Ibrahim Mohamed Sule ukabaja message tenu kaya ariula monano kwa tufanyishi hao ubajanani hasibabu ndini wanakuwa tujua iza jiri wanua roha kwenda watu waroha hemi kwenda watu wakati rapa shia mimi tanziha ya ukaya bainge partijua dojo usunga tanziha ukaya eka munyibaraka ha hunduye yanzi ujori sobari eka azaliha hundu ujori chililo umajarangani bange partijua yujo usunga baijo tsawahinga ejo tsayo chililo majarangani awisi sobari yemru jo usunga eka hasi sobari na kaja aishi osku yo Horeji Komoro rambia Horeji Ngazija rambia magari ya kaujaya ritsahi aeropo ruambia ukaya msime vwajulu ukaya ngariri yao imarania vatijo wajiri mkiswa ya ukaya si madhamana wa hii partijua sindira kauka sababu ya ukaya wangwatili yeza jiri yao nzilizo nazoni mwambia nukaili izo ika sababu ipartijua yunguha mabaki ya meji hoka haini mru hajihundu ukaya hafanya conference de presse mheshimiwa mtukufu waziri mzamani Dr. Sidi ministro Sidi hafanya conference ya uji desolidarize no wangu wadunga azali wasaya haini mru harenge nziyahe baha tanga wadunga
wadunga msaidie uharuma anzi ye anzi ile chamalajwa le champusiha wakati rakaujali tanabahi izajiri ya ukaya wangu wakaumanipule Ahmed Abdullah Muhammad Sambi wakati rariji Komori wakati rariji ngazija samahani wakati rariji ngazija samahani horeji ngazija tipara Gouverneur Salam ni mwambie ukaya riwaswili ho para Dr. Salami hanuzisa yefundi hamparani simamboka mimi nsujua ekafundi hapara maana miti sanga mibembeni leo juma okamiswa leo juma mbeni abutanga mibembeni hanabioka almuradi fundi mujoka urenga decision ya hahe informoti wakati yo kipara Haji Madali ministre Haji Madali simamboka efundi hapara hanabioka ya fundi kajapara na bale baadhi wengi wa madhamana wa Bureau National wakaujunda nzuani wo Ibrahim Mohamed Sule wo Barwani wo Dolpiki wo Abdou Saidi wabakisha nzuani siraka ureje ngazi jaramba ukikafundi haribara nizongudungu azali karna huenda wakati rarije hiyo wakati hiyo Ministre Hassan Hasumani hajihundu yende ya jura ovaju wone akahideli ya shuhudie wakati Azali Asumani na Metro Fahami wakahuja wa hadisi na Ustad Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ya ukaya ngwadungao Azali Asumani ahutika hanzane shele zize ukaya heo richampusi wa juzi parti jua hasababu Azali Asumani resultat ngarionao sonti pia ngarisubiseo izo Azali Asumani yarendao rija yonga mkazo yao katika hanzane shele zize wangu watu warijeiwe shele eza jiri Rija 2019 wajao Rija zevote zija zikaufanyiwa ija ya ukaya parti jua ijehanisiha uli ukaya wangu watanganyihe wawanena Azali Asumani ngabuenda wataze kandidaturi za hao ngabu waroha nda wadunga wakahanza ze conséquences zija zimuru wangu pia ngamrudinde jena mukaya bahanu wangu wafungia mnambia hafa wangu kumfunga tena rijua ukaya parti ku harumenti ya hatu na yo hata Azali Asumani hazamba ngujuo hata ngujuo thumma ngujuo rahani ngujuo msaidie ngujuo thumma ngujuo rahani ngujuo ukaya partilo na wangu de parti jua ngujuo ukaya ndulo na kabuli harumenti hiyo wamua hafu aungena mo wambaziza ndulo na kabuli haruma siasa mtiju Ahmed Abdullah Muhammad Sambi kokabaisho ukaya mruhala la hamo norukuni hambia mruka yange la mundu kadha za siasa zifanyishihehe namna inu mrungu jo mrunga na umru wa norukuni warongo azijua mruati tilo shauti tonika dobi mruati ambiwa ukahuni hali hambiwa ukahuni mruati ambiwa ukahuni hadi hambiwa ukahuni mimi ntina uziona hadi tojema nsurongo la parti jua ntina uziona hadi tojema ukai parti jua wende harumwa vodi ikawa nuwa juao namna zijoka ufagishiha njamba wangu wasisaidie mndu mjoka hanza saidie mndu batino kaya mndu yangaje parti jua ndo lile kalima la Ahmed Abdullah Muhammad Sambi 2016 yambia ukaya ikanga mwendao shele zambali wakati rendo harumwe mitingi ya mwenye baraka domoni wakati rendao Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hapara mbanga mwendao shamti dhukuru parti jua mtsele hazina la parti jua uharuma ya intervention
ya mheshimiwa Ahmed El-Barwani kaja angaje hata ipartijua uharuma ya intervention yaye yaifanya uharuma mitingi ya mwenye baraka ya domoni kajangaje hata ipartijua na wangu wakaya kwa jendo kaya wa wangu wakahendo kaya kwa kausutene mwenye baraka shawaka henda ya ukaya wajihunu uharuma yeshesi wa shanzuani wafanywa makatiba maili la mwenye baraka na la Azali Asumani waini wakubali abongeka wajibu wanduende uharuma meeting ya Azali ubuenda uharuma meeting ya Azali Asumani haruma stadi ya Misiri ikaya wajibu ipartijua wajau wende uharuma au baadhi ya wandu wende uharuma meeting ya mwenye baraka sexual abungeli lunga dore dira reje uharuma azenongozi ngarjoka Azali Asumani ngwendo joka handa daina mwenye baraka Azali Asumani ngujoka handa daina fulani hata sisiri amini rijua ukaya aini wendo ngwendo zero nguroho zero ya jareje zero nguroho zero elo haruma zevoti hizo ya jareje zero ngurengo mali yende ya yanga mizi ya reje zero shezo ruzisawa ibangu wajoka ujawarambi ejo wakati wajoka ureje wajoka ujawarambi ukaya na dirani sebwana za nyumeni za mbwana ikao zideterminewa ani esula hayorumia ideterminewa mwori wanonaye Azali Asumani wajosukuti wajawarambi ukaya na isoparele ibainga kangu warambi ukaya na isoparele manalero waturambi azo kangu watuhumu ukaya banungu wajoka uhunda na warambi ya alama yonesa ukaya ngwa ndoha mabwana waenda wendewa wasinganie shezi lovidi mimi kaunga monokaze ze shezi za hedaula ya hatu ngizo plena uha Azali Asumani kabati mbabanu bobira kabati bokaza uwai wataka kabati baukaza uwai wataka msihadai wa Komori thuma msihadai wa Komori demagogi ya ukaya karna ujuari batse mihono riteta adhaliri to monai henda si wasai ngaramba ukaya karna utu ahenda na muka mmi mrudimwa mbi rambi ukaya mmi keria rambi ukarini ambese omusizoli jeri mlisi keria rambi yezizima keria rambi ukarini maudu jeri mlisi raiwan rwandwa shaka no jara rambi ukarini ya dende ya rambi uka mli hafasiri ukaya aripare haruma voti rikubalirene noke jalali maripali selo ya hezi hamya zahani yokaya yeti raisi kamtu mkubali ukaya raisi kamtu kubali ukaya sharia sharia shori para haruma voti mrudi mjimrambe ukaya arende haruma voti ikawa ngazi parao mru ikawa nyinyi kamtu amini mribalia ukaya kajamu amini haruma mahamitami yaka amini gasaruma haruma karatu amini hopa dua hangu binafsi ngamlaumu kabisa yemkalimani ikaundu ya urungulea ingwana inu ukange mwengoni fumange mwengoni baishwa ukaya harwa idarati ngu aswime bae yaenz politiki ya Komori ngujuo azedi ngujuo ingwana inu yende mwinyo yende mweiro alia yende mwinyo ngamwambukaya ngamlaumu tena ngamlaumu hemba mfuye hangu ebabenchashi hangu ngamlaumu makalima yae umbabani ya balia wa Komori kata ya kauja ya wafurizi tena thumma ngamlaumu ukaya utilu wakati rakaulidia ukaya ngajora mbio ukaya narikubali rende haruma voti baka wati shawiri nyindwa jine yovira shawiri ukaya ukana baponzi majokamba ukawa Komori lelunga ushahidi wa community international waripara lewe sharia shahatu de shapara sharia rashi kubali zenongozo zontipia kabati jitio kabati garanti iyo indaila yambao suicide neka udeside wende wa suicide abo kabatu joka hamba ukaya nguno rehemu ukaujitashia ukawendwaji suicide abonge ya upara na ureleze shoktirambi ukaya abo abasa opposition uwinji hao mwanzo rende
au wengi wa hawa Komori mwanzo rende hokaika mwamba mwanzo mwende mtokaya haini mngu ya basa wa mbuka mwanzo rende bese inu namna ya ukarese lepuzi mau ekaka sijakiri ya jona baba mgabiri opadua he diaspora nafikiru kambi si wakati zinji wanuwashe meyao kaya ni diaspora na mje hunu mtikensi ihu na mje hunu mjeri wana mtikensi ihu nafikiru kambi si enizifanyishi yao ihu yo hamu kaya ngariparawe diaspora watahemba vanu warisaidie wazua saidile wazua saidile amsahom saidile mali ngani jumo demande l'impossible ko kantu amino wanwararu ni watanwa haru jakomoru kangwa wajohu walitabu wangu waju kusonga vile asioko mori mwati jehana mbia ukayale loto sha na fulani kawa jakomori amuno ibabu johoha mwati ni hadai kwa wanula wao na mgulia tirengere vuyo kaye Komori wa Komori wa Faransa wa joka uroha warenge anvio waretize miamala zaha unoana wajibaba hanubatu bireba action bi ya wone soka ya banua lo banua wafanya kadha ukawandu waje Komori na huma tu amini ukayamjo ka udemande ko sekuru ya mali ibaje basiswa wanropareni au mdemande mali ikewa nuwa roho mundu ya renti ya tiliveni mba ya jeiho ya dia hunde malitse na ya towe mwananyasi razida kwamba ukaya kutina laho wawe ni waza ndo ukakutina laho kutina mali kutina duka kutina jao nawe ukaya urwalia bwana hili ngelelo uo mjoka humparo wasabu mali ya kwenda haruma votindo mjoka humparana ikakwenda kandida au kahebwa kusoboneza ndusha yake mbo yende kandida emali yonge joka hundi handa hu kwa mjokaze parti politique uzoka ni kwa subvention ni azali msu aminuka azali dozali alimante itajiria ka Komori amba ukaya kajakana adjamba kajakana wano shahakana wano kajakana mali taki Abdulkarim karamboka kajakana mali shahakana wano ikaramba Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ikaka jakana mali shahakana wanu ngeabo lelo wa Komori ngamjoka hamba ukayo waro Komori warohi waretize miamala zao waretize hazi zao ijoka imkinishie finance voti ikanga ziloza haki au i finance kudeta ikanga kunga virondo za kudeta au i finance wangu wasonzi na mshiringa manga babire kudeta atabayo kai kazi jazo kaya zekongo zorenga pouvoir zozonda zozonti pia zosabumali wasisambo parani kanzo nazo mali mwambi ukaya wala mabayor de fond ukabu wasenti hatu na mrohembe tize hazimje hunu nje ke harma bwana awama zufanya maati mambesi awama zufanya maati maunga mwanzo mhadai wanu wajua ke Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ngabino shahidi wa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi wakati akahunu na koparana ndio kaiwa na banufudi wa wakati ngura ndio banu kai hajamu bangonge joa ikahajamu ngabo ngozi jukiri ya Ahmed Abdullah Sambi ngene huwa basa Ahmed Abdullah Sambi ngeshibani wakahumlana mnongo harma kilini wakahumlana mnohar mwezi kwa tito wana hata bwana ya hehano ya ukawambimbano watu wana bwana ya hehano bali jambo ukayawa mhono au waruma silaha ngenga msugojo hada ya mrujo kaikaha jebo mujo jaralo hito mumhada ya mwadukana mjehu ngeri oparei nasha ala kulika memo haini wakati mtito jamsale girigilo basi impossible na minga mambo c'est impossible ukalilo mto mfugo wa mwengu na wa Faransa mwafugo ukawaje waje Komori wangu watoka ujatu watu azali ufikiri sisi yo échec diplomatique intérieur na extérieur des études les gens mshomo halafu biroze kudeta ngamo boka yo bure ngamo boka ze parti za opposition kwati mwango kwatu contribuer na roho hamanda hiyo ngamo boka kemise baka tu contribuer na roho wazanti za kiafrika ngamo boka Natalia mkatu contribuer na roho za Afrika asha
shawa wangu watsengeleo wangu wasaya wangu karo ma Usman Sonko batina hata Sonko kena ukiri haliyo kena ukiri lelo mrajara mbio ukayangara nzo mashababi mjuhe mjerende haruma vote mashababi mjerende voti zahiri bagara nzo rengezi wangu mbangu wa shase azali asumani azia azali asumani wangu kwa jamba wangu watu wangu walonaki wangu hazi walonaki ya renaissance okay shababi simpakeke shababi ngenti ende akili ngazo akili na vision na ujuezo mwanzao kena ukirukale longa meukango ujuezo kwa mwanzao jana na lelo jukaya kumkova zima yode roho ya utongeza wangu washindi wa hunre uji ekarte ubali slogan ya hapo yambali ukayangara nzuri fanya uchaguzi wa rangi yote alama ya mwanzo element ndio kando katwanzo ndo hazi wa kiharuma enzi wa ulijo kando una experience bonne ou mauvaise chango una experience ahuriwa badilisha ukekaribu nao ili wabadilishe iziliomi usikeje mashaku na utokamba ukayengara nzuri to wangu aduhazi izo zote fikira za ubalia ziliza elementi fikira za uchaguzi wa rangi fikira za uchaguzi wa maha fikira za uchaguzi wa ume na ushe izo fikira za renaissance abonge hadafu ukamimi tikaanza nionese vision ya hangu ya hengwa nani wanaorangu mahamitana nsi wapenda harumwa voti za azali asumani njua ukaya azali asumani izo ya pia mjuhula na inu anrohahe ngwa nzao ya enzimu wabakinio walikuwa na hao haukufiisha mahomio ya hao ni mahomio ya huwa na hao haukaya wajua watanabahiyo izo warendao waredonai na ziwakala nsiza zi hukuma ziwakala nsiza wana hao tutari varengwa mfano wakati azali asumani ya mukaya hazilwa ukayatelwa rumwazo za Afrika imjuzi mjo urongoa wa serikali hamba ukazi wote ndongoza hodi sahaya hata ika azali asumani haraya wenda haruma mungu yafanya ndongozo chafu za kuteta kuyafanya ndongozo chafu za kuteta bae kutetea azali iraha raswafi ekudetea azali iraha raswafi shaye ekudeta ya asimigoita ya Mamadi Doumbouya ya Ibrahim Traoré izo kudeta ni chafu abukaja jelo harma ikahazilwa yoti mbika jenda ndiye haka henda ya Mamadi Doumbouya kahende yaren azali kahende yaren kuwa sofanya kudeta haka hendo harwensi hiyo yarende ikahaba katenda mahala kufanya kudeta kamransi baba nuhuja wakati kao mwanadamu yujifikiria haunokaya wanunga wandu walona akili ngawandu wajuoka ya ngwarendo nai shana tsoda za tijoma na tsoda za timani hayo wakati tirengwa mfano wa bonzi ushade zilo masulaha ne aizilu dezilo masulaha nani ni wakati litoka hanza conjuguer verbo alfaria wama azali alfaria rendera onesiwa mifano ilo harumwe Afrika hamai Afrika irendi hangio haruma ankode nzima ikambuka na ujoguwa yangalie sirijua ukaya awasainu dunia irendi hadahu thumma irendi hashambro thumma irendi hitanda haidi kujuo iheli mananya ya lala neheli ya kauka abunge gamsiyo hapo kati mdendani wakati mwingi au mushiria ni heri na baraka unono na afya na mwambia ukaya hewe kalikuwa zambu mara ya saya izo zamba kerihuni bahi raha na huni huli kerihuni bahi raha na huni huli iyo ni fikira yangu
ya hangu nsuona wakati njohenda harumwa voti ikao nazofanyiwa ni azali ajubaro ni azali asumani nane constitution yahe au ni sharia shahe ikao ndo ya shihanti ngonzo mkubali shihanti hata ni wakati ngajo subise hawa yakaharinge havu shaka no subise haukaya arizi kubali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Unjoka tabakani limtamisha ngamtawasama ujoka haonokaya tababano ilo maslaha nenti hatu na ipartage nsuli da ziliwa za monetize nsuli da ziliwa za ukaya itibalo shaini unokaya ngabokalima lilo maslaha na liwanyise iyo hafaida ya henti ya hatu hafaida ya hatu biidhnillahi pinisha dunga wanunga dunga imahoza ya kinafsi haumonesani zijirio awe zajiria mwanadamu oharuma uhayati wahe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ngamodingoni mwa mheshimiwa Yusufu Muhammad Bwana nane ni wonokaya kabati nzia za madaru maboti kairi donja magunjini au kairi nubaza ihalo.